Assalamu алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн Өзгөн мал базарындагы малдардын алды сатты баалары кандай экенин билип бермекчибиз. Бүгүн 10-июнь. Туугандар, подписаться кнопкасын баса электр болсо баса кетиңиздер. Силер үчүн оңой эле, мен үчүн абдан маанилүү. Каналдын өнүүсүнө жардам бересиздер. Видеонун аягында Владимирский порода аттардын кайсы элге таандык, каяктан чыккандыгын айта кетем, маалымат тактап. Бүгүн бир нече ат тартылды Владимирский порода. Бул малга 70 000 сом сурап атат. 67 000 бербедим деди. Торпогу ургач экен. Экинчи торпогу 10 литрдин тегене сүтү бар. Бул малды 65 000 сомдон караптар. Торпогу ургач экен. 3-чү торпогу деди. 10 литрдин тегене сүтү бар экен. Төртөдөн иштебей экен деп текшерип көрүп атышат. Төртөдөн иштейт экен. 65 000 сом болуп жакшы деп ойлойм. 3-чү торпогу экен. Туугандар, бул малда 65 000 сом деп кармап турат. 56 000 берди, бербей атам деди. Торпогу жаңы эле туулуптур. 10 литрге чейин сүтү бар. 10 литр чыкпаса керек, бирок торпогу эркек экен. Уй жаш уй. Мына жүрөкчөн тартып коюптур. Бул мал 4-чү торпогу экен, торпогу ургачы. 65 000 сом деди. 61,5 миңге бербедим деди. 10 литрдин сүтү бар. 65 000 сом деди. 61,5 миңге бербедим деди. Бул мал 5 торпогу ургач экен. Сүтү жакшы экен. 10 литр аш сүтү бар. Мен өзүм көрүп. Бул 75 000 сом дейт. Торпогу эркек экен. Бул эконтең биринчи балдары. Азыр канчага бербегенин сурап көрөбүз, айтабы экен. Бунун 7-8 литр сүтү бар. Каранын сүтү көп экен. Көрүп турасыздар, 10 литр аш сүтү бар бунун. Азыр канчага бербегенин сурап көрөйүн, береби экен. То есть айтабы экен. Бул малды 500 сом кем 60 миңге бербедим деди, ошондо 59,5 миңге. Буну 65 кылышты, бербедим деди. Уйлары жаш, торпоктору жакшы экен. Аркадан торпогу жакшы экен, ондой көрсөтө кетейин. Торпогу мына бул. Бул малда 60 000 сом кеми бар деп кармап турат. Торпогу ургач экен. 3-чү торпогу деди. Алдымбы? 52 миңге бербедим деди. 7 литр, 8 литр сүтү бар. Туугандар, бул малды торпогу эркек экен, ошон үчүн баары кызыгып атышат. Торпогун көрсөңөр жакшы экен. 80 000 сомдон кармап турат. 72 миңге бербедим деди. Экинчи торпогу экен. 10 литрге чейин сүтү бар. Туугандар, менин бир кайрылуум бар эле. Уйларды мондай кылып кыйнап, саабай сүтүн агызып койбостон жөн эле саап базарга алып турса жакшы болобу деген менин оюм. Эмне дейсиздер? Болсо комментарийге жаза кетиңиздер. Уйлар кыйналса керек деп ойлойм. Өзүнө көрүп турасыздар, өзүн агып атат. Бул бүгүн эртең менен сабылган эмес. 64 миң берди. Нол мал ба болуп атат. Сатылышын күтүп атабыз. Канча сатылат экен? Мына торпогун көрүп турасыздар. Торпогу сонун экен. Торпогу эркек, сөтө семиз жакшы мал. Ошону 64 миңге ба болуп атат. Кичине берсе берем деп мен ошонун сатылышын күтүп атам. Канчага сатылат экен? Туугандар, ал адамдын 64 миң акчасы бар экен, андан акчасы жок экен башка. Ала албайм деп кетти. Башка адам келип алабы деп, башка адам ала берсин деп кетти. Биз башканы тартайлы. Туугандар, бул малды 65 000 сомдон кармап турат. 3-чү торпогу ургач экен. 60 миңден жогору чыкты, бербедим деди. 10 литрге чейин сүтү бар экен. Мал өзү здоровый чоң мал экен. Туугандар, мына улуй ба болуп атат. 51 миң берип тур мына малга. Ба болуп атат. Туугандар, бүгүн мал базарга өзгөчө мал чыгыптыр. Эгиз торпогу менен, бири эркек, бири ургач экен. 3-чү торпогу деди. 80 миң сомдон кармап турат. 75 миң берди, бербей атам деди. Сүтү 10 литрге чейин сүтү бар. 7-8 сүт гарантия. Эгиз торпоктору менен экен. Мына көрүп турасыздар, эгиз торпоктору менен. 75 миң берди, бербей атам деди. 80 миң сомдон кармап турам деди. Убагында 53 миңге алган элем дейт. Бооз убагында. Бул малды 50 миң сомдон кармап турат экен. Торпогу ургач экен. Биринчи торпогу. 7-8 литр сүтү бар. Канчага бербей койду, ошону сурайлы. Ар кандай сурап атат деп айтпады. Мейли өзү билет, биз башканда тартайлы.
Туугандар бул малды торпогу менен 62,5 миңге соргоп атат, бербей атам деди. Торпогун өзүнө 31ге сурады, бербедим деди. Ал чын айтты, жалган айтты, өзү билет, мен ага эс эме десе ошону айтам. 62,5 миңге эне бала уйду сурады, бербей атам деди. 10 литрдей сүтү бар, 10 литрге чейин. 4-чү торпог экен. Торпогун өзүнө көртастар, торпогу өзү эле чоң болгондо байланышы 31ге сурап атыптыр. Туугандар, ошентип биз букаларга да келип жеттик. Букаларды тартабыз. Үстү мындай жабып, ошого букалардын ичи шум болот. Өздөрү жакшы улбайга тура түшүнсөөр үмүттөмүн. Анда эмес сөздү баштайлар. Туугандар, мындай чоң белгиси букан аркасы мал экен. Багалган 150 миң сомдон сурап атат. Макул элек 300 миң. Экөөнө 300 миң сом сурап, биз айланып көрсөлүк, букадагы мал да абдан чоң. Көрүп турасыздар, экөө абдан чоң семиз малдар, экөөнө 300 миң сурап атат. Бука 2 жашар экен. Бул кандай порода экенин биле албадык. Ушундай чоң породадан экен. Бул эки буканы 100 миң сомдон кармап турат. 1,5 жаштагы бука бар, экөөнө 91,5 кылды, бербей атам деди. Жуунда көрсөтөм. Ала жуу. Ушул экөөнү 91,5 болуптур. Бул эле 1,5 жаштагы бука, багылган эмес, королоо эле букалар. Бул буканы 60 миң сомдон карап турат, 55 миңге бербедим деди. Бул эле багылган бука эмес, бул деле ордо бука. Бул эки буканы 115 миң сом дейт. Карап турган букалар. Бирөөсүн 54 миңге сурады, бербедим деди. Экинчиси сураганын айтпады. Бул багылган букалар, жемде турган. Бул бука 56 миң сом берип атат, багылдар, бербей атат. Бул багылган бука семиз, жемде турган. Туугандар, мына бука баа болуп атат. 66 миңге, 67ге бербедим, 67 бер деп кармап турат. 66,5 берди. 500 сом поштасында. Туугандар, 66,5 миңге мына бука сатылды. Бул букага 68 миң сурап атыптыр. 63 миң берди, бербей атам деди. Бул багууда турган бука, жемде. Семиз экен, көртөсүң. Бука семиз экен. Баарынан да кызык болгон, жанагы чоң мал менен чоң бука сатылышын күтүп атам, качан сатылып калат экен деп. Мындай багылган бука мойнун көрүп турасыздар, толуп калган, семирип. 80 миң сом дейт. 71ге бербей атам деди. Семиздигин көрүп турасыздар. Биз артын көрсөйлү. Бул алчып аткан уйду 60 миң сомго алыптыр, торпогу менен. Биз малдарды баштадык. Туугандар, бул 4-чү торпог экен, торпогу эркек. 10 литрдин тегеренisi бар, 70 миң сомдо кармап турат. 65 миңге бербедим деди. Жалган айтты, чын айтты, мен эч нерсе деп айта албайм, мен болгону эс эме десе ошону гана айтам. Бул малды 60 миң сомдо кармап турат, 53 миңге бербедим деди. Торпогу ургач экен. Мына торпогу 55 миңге берем дейт. Өзү 60 миңге карап турат, 53 миңге бербедим деди. 10 литрдин тегеренisi бар экен. 3-чү торпогу. Окончательно сен 55 миңге берем дейт. Жамгырда башталды, жауап атат. Бул малга 65 миң сом суралат. 3-чү торпог экен, торпогу эркек экен. 10 литрдин тегеренisi бар. 58 миң жогору бербей атам деди. Өзү 65 миң сомдо карап турат. Бул эки тайды 65 миң сомдо турат. 58 миң берди, бербей атам деди. Көрүп турасыздар, экөө эркек тайлар, быйыл калта тай болуп чыкканда. Бул тайды 55 миңге базарга алып келип атат. Бул мен турган кара эжекти 15 миңге бербей койду, 15 миңге багылды эле. Эшек ушунча кымбат болуп кетиптир, 15 миңге бербей койду. Мына тайларды барып сурап келди, канчадан экен, канча бербей коюптур. Бул тайларды 30 миңден сурап атыптыр, 27 миңден бер деди үчөөнө. Үчөө тең эркек экен. Мына үчөө тайга 30 миңден сурап атат, 27 миңден бериптир.
Бұл 3 тайтан еркек екен. Чоң қараға 25 мың берді, мынаға 23 мың берді деді. Өзім 30 мың сом сұрап атам деді. Мына чекедейсін аз daha көрсетем. Артына қарағанда мындай көрінеді. Мына чоңға 25 мың сом беріп тұр. Мына чекедейге берелік деді. 30 мың сұрап атам деді. Чөтен еркек екен. Туғандар мынау бе жаңасы екен. 60 мың сомнан кішкене қойып берді, ба болды. Аға бермей тұрады, ал бір қаншаға береткен тұрауыз. Туғандар 60-тан қойып беріп сұрады, есі 65 бересің деп қармап тұрады. Біз башқасын тартайлы. Мынау жерде бір бен 60 мыңға алынды болады, ошанын барып көрсетейін. Мынау бе ұлын ұрғач екен, ошан 60 мыңға алынды. Бұл бе жаңа ашыма екен, ұлын ерке екен. 75 мың сом сұрады, 70-ке чейін бер деді ертемен. Бойы ұзын екен. Бұл жылқы 69 мыңға сатылды, азы 60 кетті, сойған екен. Мына сенміз мені көріп тұрасыздар, ба болалы екен, 70 мың сомда қармап тұрады. Біз азы еліктері, басының қаншаға ба болғаннан ба болалы екен деп атады. Туғандар мына қара бені көріп тұрасыздар, базардағы ең чоң бе екен, бұл 110 мың сомда қармап тұрады. 9 жаш деді, ол қанша жаш олға мен біле албадым. 9 жыл екен туылғанына. 82 мыңға ба болды, бербейтен берді. Ұрғачы болуыны менен базардағы ең чоң бейлердің, даже ең чоң әлі бе башыдағы өте чоң бе. Біз нарқы бұлыңға көрсетім, азыр тезірді жанына алсам. Жанына қолын ұрғач екен. Туылғанына 9 жыл болды. Қанша жас екенін албадым, сіздерді білсеңіздер керек. Мынау бе 55 мыңға сатылды. Аз алып шыққанда ерден алышады. Туғанда дағы бір чоң бейлердің бірі 70 мың сомға қарадырды, 61 мың сом беріптір. Екансы екен. Аз артынан көрсем, бір оққа көрсетпейлі қойын тәуірдат бейлер. Туғандар мынау бейні 58 мыңға алып тұр. Азы алып дәді. İçine butun uru alып тұр, мынау жерін көріп тұрасыздар. Поштадан жүріп қана ұрып алып тұр, бұл сақа тұрғанлар нәрсе дейді, бейлерді бұнда көріп 58 мыңға алып тұр. Бұл мынау шөр алы ақбаш байталды 60 мың кем оларды отыр. Қаншаға сұрағанын айтпайды. Бұл ат бішті екен, бішексе барады екен. 80 мың сомда қарап тұрады, 55 мың сом беріп тұр. Аққан шыққанындай шириндік нәрселері жейді екен, мынау тай. Бұл азы бішті. Артынан айландырып көрсетейін, сонына чоң. Артыдағы толы екен, көріп тұрасыздар. 80 мың сом, 55 мың сом беріп тұр. Ондар мына базарға мына чоң ат шығып тұр, 120 мың сом бішті екен. Бұл башқаша барадыдан екен, көріп тұрасыздар. Сені жаңа жоғын. Артынан да көрсетейін. Мұнда қарады арттағы башқаша бар, мына чоңыны 130 мың сом дейді. Өтірасыр, башқаша парадан екен, қандай парада екен сұрап көрем. Чижаловоз, Владимирский аттары мен, Орловский аттан туылған аттар екен бұлар. Мына өзі мені тұрған атқа 90 мың сом тұрып атыр. Бұл күнан жоқ бішті екен бұл дағы. Туғандар аттардың арасына жүріп, сөйлеген сөзім ұмытып қалдым, бұлар тәуіргенден қорқып әлі. Құтасыңызден үміттемін. Мынандай чоң ат шығып тұр. 150 мың сом бет, 90 мың сом беріп тұр бұла. Владимирский аттардан бұл. Артынан қарағанда да біздің аттарға қарағанда құйделі жоғын көрінеді екен. Бұттары дағы жоғын. Видеоның аяғында Владимирский аттар туралы малыматтарды мен тақтап кетем. Қаяқтан пайда болған, қаяқтан болғандардың қолын видеоны ақырындары көріңіздер. Шындығында мынандай жоғын ат екен, өздері де көріп тұрса 150 мың сом сұрап атады. 90 мың сом ел берді, бербедім деді. Бұл атты байлап атқан атты 55 мыңға сатылып тұр. Бұл ат 55 мыңға сатылып тұр, азы сатылды. Байлап атап алсайды, қайра үстіне кичіне берсе беререм деп қарап тұрады. Туғандар мынау ат 71 мыңға азыр алынды деді. Мен айланып көрсетем тегерегім. Өзі бұнан да олар, бірақ бішті ұқсаш екен.
Дыйхан 67 миңге сатты эле, мен 71 миңге чай кочаны алдым деп кармап турат. Үстүнө 2 миң пайдага бербей атам дейт. Бул атты кунан экен 100 миң сом деп кармап турат. 70 миң сом бербей атам деди. Өзү деле чоң аттан экен. Ошентип жаңырда жаап келди. Мына атты көрүп турасыздар, ушуну барып сурайлы кандай экен. Сонун ат экен, көрүп турасыздар. Жашыны канчага бербеди, канча сомдо да сурайлычы. 100 миңге бербедим деди, 130 миң сомдо карап турат экен. Калда тай экен, бул кунан деле эмес. Былтыркы ошондой 1 жылдык эле тай болуп калган. Тугандар, бул калда тай экен, 85 миң сомго бербей атат. Бул кунан экен. 90 миң сомго бербей атам деди. Өзү деле узун, бой узун. Буттары да узун экен, 90 миң сомго бербей атам деди. Тугандар, жанагы чоң аттын номерин сурай турган болдук. Номерин берет экен. Номеринизди айтып коюңуз. 78 миллион 48 58 64. Рахмат. Бул жанагы чоң аттын номери. Чалып сүрөшсөздөр болот. Мен Владимирский аттар тууралуу видеонун акырында маалымат тактап кетем. Акандарды көрүңүздөр. Баяктара Бакаш. Бакаш, колду көтөр. Колду көтөр. Тугандар, биз бул ат тууралуу информация сурайбыз. Бул ат тууралуу эмне айта аласыз? Улагы, үйүрү, гаранча. Канча жашта? Канча жашта? 2 асы, жазга 2 асы болду. Жазга 2 асы экен. Бул атты минген өзү сонун экен. Мына көрүп турасыздар, ушинтип ойноп турат экен ат мингендер. Бирок мен жанына барып алайын турат түшүнөсүздөр, аттар жаман экен. Владимирский тяжеловес 1930-1935 жылдары Европадан алып келген тяжеловес аттарга аргамасылып чыгарылган ат. 500 кг жүктү кеңири көтөрүп тарткандыгы үчүн СССР армиясы сүйүп кадырлаган. Эркеги болсо 1 метр 65 сантиметр чыкты, ургачысы болсо 1 метр 62 сантиметр. 750 кг чыгат эркеги, ургачысы болсо 550 кг тегерегине чыгат.